najyaho ntabatindiye rero mbatindire nakira umukomediye witwa Yosefu yavuye ahantu bita Rubavu. Ladies and gentlemen, put your hands together for Joseph. Rolling can chapter them present Kaya long sun chapter them present but the boy them step them down Kaya don't know ex of part of the chapter Mose Peter. Thank you very much. So mwarimo banje kugira ngo ndi umuhanzi. So reka duhere mu Rwanda ubundi nishimira ko ubundi ngenda umunyarwanda, ariko ikintu buriya ngaya hari ukuntu twebwe nk'abaturage muri societe bisanzwe usanga turi kwiyopoza kuri leta. Ubundi terme dukoresha mu mivugire ziba zisa nizo muri leta, ariko ugasanga meaning yabyo iratandukanye. Reka mbahereza urugero, ugasanga bari kuvuga ngo umuhungu w'imyaka 25 bamufatiye mu makosa bamukatira igifungo cy'imyaka 5. Ubwo gukatirwa sinifi kwemererwa gufungwa imyaka 5, ariko reka tugere muri societe. Umuhungu yaterese umukobwa aramukatira, ubwo gukatirwa bise bibiki kwangirwa. Nukubera iki twiyopoza kuri leta? Sinibyo gusa, ngabashyitsi nibaza turabakirana yombi, ariko reka tugere muri leta. Umuyange yakoze amakosa bamuta muri yombi isibiki ihisiba nabi. Nukubera iki twiyopoza kuri leta? Hari n'ikindi kintu kijya kinshimisha mu Rwanda, ugasanga hari ukuntu amazina yo mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa bayavana mu Cyongereza ahantu hari ja, ugasanga bayise bahakira ya mu Kinyarwanda. Reka mbahereza urugero, nkanjye nitwa Joseph cyangwa se Joseph, usanga mu Kinyarwanda ni Yosefu, Joshua cyangwa se Josue, ni Yosua, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko hari ahantu bageze bagashyiramo ikimenyane. Kuki nta muntu witwa Jerome naye numva bita Jerome? Nta Jacques nzi witwa Yake, ariko Yake yaba ari nka Yaka. Ba Johnson nta Johnson nzi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo ngubwo niba bimeze gutyo, ubwo ngubwo twavana joteme mu Kinyarwanda tukahita tuvuga ni yoteme. So let me crack this joke in English. I'm not an expert in English, but I hope that you will find out what I'm talking about. So guys, there is a famous boy in this country who called Ish Kevin. Ish Kevin has his own particularity. That particularity is to add on all his activity his name, which is Ish. Let me take an example. The style that he sing, he called it trap-ish. Last time I had made a concert and he called it trap-ish concert. His team or his gang, he called it trap-ish gang. And he had a hip. He called it trap-ish one. So it means that all things that include ish concerns to Ish Kevin. So I have questions. If all things that include ish concerns to Ish Kevin, what about selfish? Is that also concerns to him? What about foolish? Is that also concerns to him? It's not concerns to him because my name is Ishimwe Joseph. It means I'm Ish Jeff. So if I'm saying that foolish and selfish concerns to Ish, it means it also concerns to me. So it doesn't concerns to us. So but I know ko Ish Kevin yaba ari hano nta kindi kintu yari kuba ari gutekereza uretse kontora yandirimbo ye ajya aririmba ngo nzaguhanyo ko nigasinkina. Yaman hari umutipe wansekeje yari afite sheri we, noneho ubundi yari ariho n'ibyatari aramubwira ngo sheri wampaye wikize uya wana mereza usubungubu nawe nyine niki ntubona nyine ukuntu ibintu bimeze wampaye koko sushaka iki. Umutipe birangananirwa kubivuga ngo ngo cyangura bishaka. Umutipe aravuga ngo ndabishaka ngo ibikize. Umubebe arinanirwa. So abahanzi bo mu Rwanda bajya banshimisha byatari. Hari ukuntu usanga umutipe aje muri industry agikora indirimbo ya mbere ukahita usangira trendinze byatari nk'umutipe bita Afrique yakoze agatunda usanga yamamaye byatari, yanayikoreye iri iwacu Gisenyi ya Haboro bita kuri El Clasico niho yayikoreye. So agatunda buriya impamvu yamamaye uriya mutipe iriya ndirimbo yishushiye Satani. Mwabyibaza muti iriya ndirimbo ukuntu yayishishuye Satani? Ubundi Satani isi gitangira yinjiye mu nzoka aje koshya Eva, yaje ari kumuririmbira turaza kwirira gatunda. Eva banza kubyibazaho. Rero Satani kugira ngo amwemeze neza aramubwira location wamaye ko nayigezemo. Ubwo ngubwo ni Eden.
Vuze kuri Afrique nibuka n'undi mutipe bita Niyo Bosco. Niyo Bosco ubundi mbere yuko mvuga kuri Niyo Bosco hari documentaire numvise ya Ismael Mwanafunzi avuga ku bantu bafite imico itangaje. Mu gihe twebwe mu Rwanda iyo ugiye kwikiriza uzamura umutwe nka gutya, ariko bo kwikiriza kwabo ni ukugira gutya, mu gihe twebwe ari uguhakana. Rero ibyo bintu byabo ni opposite ku byacu. Rero na Niyo Bosco nawe naje gusanga ashobora kuba akomoka mu bari abantu bafite iyo mico. Uti kubera iki? Mu gihe twebwe twumva ibintu biryoshye ukavuga ngo we umva ukuntu abivuga, aravuga ngo sike biryoha nk'ubuki ubuki ubuki. Niyo Bosco ajya nshimisha byatari. Ubundi uriya mutipe ririya zina rye riratangaje. Mu busanzwe muzi yuko hari abantu bitwa ngo ba Niyo Muremyi, Niyo Mugaba, Niyo byose mbega n'iki n'iki, baba mentioning iki Imana, ariko Niyo Bosco we bamwita ngo Niyo Bosco, Imana Niyo Bosco. Kabandi wenda bavuga Niyo Mubyeyi ukumva Imana Niyo Mubyeyi, Imana Niyo Bosco, Imana ni Bosco. Ni ikibazo. Actually merci yabikomojeho. Naturutse Igisenyi ubundi n'abantu muzahagera mwese muzaze mbahereze ku mata home. Curuza amata gusa hari ikintu kijya kinconfusinga byatari ku kintu bita amata. Guys just focus. So hari ikintu kijya kinconfusinga ku mata byatari. Amata ubundi murabizi ko amata tunywa ari amata turuka ku nka, ariko njya numva ngo n'ihene ngo nazo ngo zirakamwa ngo bayita amashunushunu. Numva ngo ni benzi nazo ngo ingurube nazo ngo burya ngo nazo zitanga amata. Sinzi yuko bayitane bari amagurube I don't know. Icyo nzi nuko nazo zitanga amata. Ibyo nkabyemera. Ariko guys ikibazo mfite, iyo bavuze ngo amata y'inyange, inyange zirakamwa. Inyange zirakamwa. Tubyemere da ko inyange zikamwa. Ni inyange yabikamwa se inyange irakamwa igakamwa amata, igakamwa ji, igakamwa n'amazi. Wanza atari ugukamwa gusa ahubwo zisigaye zitera. Kubera ejo bundi hari umujama ambwiye ngo hari amandazi y'inyange. Avuga inyange zisigaye zitera amandazi. Thank you very much. Impamvu ngiye ntizerera mu rukundo nuko urukundo n'amayobera. Ahantu nabimenye ko ari amayobera. Mu rusengero bavuga ngo Imana ni iki? Mu Kinyarwanda bavuga ko urukundo ari iki? Ari impumyi mwabaka. Cyo ntabwo mujya mu kubyumvara. Ngo urukundo ni iki? Ni impumyi. Imana ni iki? Kandi Imana irabona. Nahise mbona bincanze ndavuga ati reka mbireke. Hakubona nabonye